Pozdrav dragi knjigoljupci! Danas za vas imam listu preporuka knjiga malo drugačijeg formata. Naime, riječ je o audio knjigama. Ne znam za vas, ali ja jako cijenim audio knjige i voljela bih ih više konzumirati, ali imam s njima mali problem. Naime, dosta loše pratim auditivne upute i teško mi je slušnim putem pratiti radnju. Osobno, iz tog razloga češće slušam publicistiku nego beletristiku. Pripremila sam vam jednu listu, 5 naslova, mahom publicističkih koji bi vam se mogli svidjeti i u kojima biste mogli uživati ovog ljeta ako vam papirnati oblik ili Kindle oblik knjige nije pri ruci. Prva knjiga je jedna koju sam vam već preporučila. Trevor Noah, Born a Crime. Izvrsna knjiga. Riječ je o memoarima Trevora Noaha koji priča svoju priču odrastanja u Južnoafričkoj Republici u vrijeme kad su romantični odnosi između crnaca i bijelaca bili zabranjeni, a ako bi iz tog odnosa proizašlo dijete, rodilo se dijete, ono je zapravo bilo teški zločin. A on se rodio u jednom takvom odnosu. Trevor Noah je naravno narator vlastite knjige i izvrsno to radi i s razlogom je ovo jedna od najkvalitetnijih audio knjiga na koje ćete naići. Druga, i nije publicistika. Jeste spremni? Lord of the Rings. Tolkien. Znam, nije baš originalno i dosta je zahtjevno, ali baš zato što je zahtjevno je na ovoj listi. Naime, osobno mučim se s Gospodarima prstenova. Volim apsolutno sve u vezi njih, obožavam taj lore, obožavam filmove, obožavam Silmarillion, pročitala sam ga 10 puta, obožavam Hobita, pročitala sam ga 11 puta, ali s Gospodarem prstenova se jako mučim. Stoga sam si dala zadatak poslušati ga. Nadam se da će biti bolje i nekako vas hajcam na istu ideju, pa možda ćete mi se pridružiti u slušanju. Sljedeća je jedna popularna znanstvena knjiga, Astrophysics for People in a Hurry. Autor Neil deGrasse Tyson. Za ovu knjigu ste čuli, nije nova, ali je zaista izvrsna, no ipak imam problem s načinom pisanja. Mislim da Neil deGrasse Tyson nije nužno najbolji pisac, ali u audio formatu me tu puno manje smeta i knjiga je puno pitkija. Generalno mislim da publicistika je izvrsna za audio knjige jer se sluša kao podcast. Za one koji žele znati više o tome kako astrofizika funkcionira i nemaju puno vremena, kao što je sam naslov govori, ovo je izvrsna preporuka. Stephen Fry, Mitos. Stephen Fry je poznata javna ličnost, glumac, komičar, ali opće poznata je njegova ljubav prema povijesti, osobito mitovima, osobito grčkoj mitologiji. I njegove knjige posvećene tim mitovima su izvrsne. Znači ono što je Stephen Fry donirao grčkoj mitologiji je suvremenizacija i kontekstualizacija. Znači, oni su prepričani način na koji suvremena osoba razumije. Tineđer, mlada osoba ili starija osoba jednako će uživati u ovome štivu, a s obzirom da je on narator svoje audio knjige, to je kombinacija iz snova. Isto knjiga koju sam vam puno pričala, Jennette McCurdy, I'm Glad My Mom Died. Jennette McCurdy napisala je nevjerojatno poučno, edukativno, zabavno, čitko i slušno štivo koje zaista moramo čuvati jer ovo je vrlo posebna i potrebna knjiga. Evo to je to, nadam se da vam se lista svidjela. Ako tek počinjete s audio knjigama, nadam se da ćete iz ove liste pronaći nešto s čim bi mogli započeti. Svi ovi naslovi dostupni su na libristo.hr, a još uvijek je dostupan i kod za popust ANHR 07. Nadam se da će vam koristiti, baš kao i ova lista. Pusa bok!